Odlazak na posao trebao bi i šefu i zaposlenicima predstavljati užitak. Dobro, možda ne mora baš biti užitak, ali u svakom slučaju važno je da nitko na posao ne dolazi s grčem u želucu. Zadovoljni zaposlenici ključni su za dobro obavljanje posla. Naravno, postavlja se pitanje kako to postići. Najvažnije je da šef ima razumijevanja. Evo, ja sam baš u 5 ujutro sletio i zna šef nakon takvog noćnog leta da nisam u nikakvom stanju ja sad raditi prije što se naspavam, tako da prvo odmor i onda odmah na posao. Nisi se naspavao, ma nemoj, vremenska razlika te ubija. Imao si vremena u avionu 5 sati, 10 prezentacije napisati, 10 Slušaj me, pogledaj mama, nisi nezamjenjiv, ti isto. Ti u četvrtak ideš. Vođe i šefovi koji svoj autoritet grade zastrašivanjem, stvar su prošlosti. Ti si dobar. Glavna značajka uspješnog vođenja ljudi nije toliko ni sustav nagrađivanja, koliko je dobra komunikacija. Danas bi ga možda trebali osloboditi od obaveza, ne bude previše zatrpan poslom, vremenska razlika i te stvari. Znate kako je. Kako je vam bilo za vikend? Ma, najvažnija je povratna informacija, kako se na engleskom kaže feedback. Kod nas, kada nešto napravimo, šef nam odmah zahvali, kaže što je bilo dobro i što se može popraviti. Uvijek je tako. A zna nam nekad čak i komentirati što drugi ljudi kažu. Oprostite što smetam, poslao sam vam prije 2 tjedna godišnje izvješće, pa ne znam jeste li ga pročitali? Povratna informacija zaposlenicima ključna je za poboljšanje poslovanja. I je li sve u redu? Mislio sam da je možda preopširno, pa ne znam kako vi gledate na to. Ona mora biti brza i jasna, jednoznačna. Doći ću ja kasnije ako sad imate posla. Na taj način izbjegava se ponavljanje pogrešaka, a istovremeno zaposlenike se motivira da se razvijaju. Super. Gle, pročitao sam izvješće. Ovo je fantastično. Mislim, stvarno. Posebno mi se ovo svidjelo ovo sa grafom. To što si napravio. Šef zna stvoriti super atmosferu na poslu. Meni je danas rođendan i nije sad bitno koji, ali kolege su mi napravili iznenađenje, donijeli su tortu i šef jako voli tortu. Jako je voli. Ovo treba biti gotovo do sutra ujutro. Na nedavno održanoj konferenciji o poslovima budućnosti, stručnjaci su definirali 10 ključnih poželjnih vještina u 2020. godini. Jedna od njih je i emocionalna inteligencija. Riješimo ovu tortu, onda riješimo ove dokumente, poslije toga idemo svi na cugu. Svaki šef od svojih zaposlenika očekuje predanost poslu. Iako bi plaća trebala biti dovoljna motivacija, to baš i nije uvijek tako. Mnogo je važnija svrhovitost, dobra radna atmosfera i zdrava komunikacija. Je li tako, šefe?